kete ni mundu mukawo kana ni maboekete ni mundu umewo mayetha maboekete mundu sino wo kitite kwitha a distance eka kwitha distance ona wasoma kwi mukau kana wasoma kwi mwemeu mana marriage ina asoma marriage balabala ete kisomo chuba mtu anone na help your person that person mwenye mlioana na yeye mkipendana help your person, hype your person up kwiki ndukimwene ndete na aume ya Nigerians Nigerians no ndumwe nanzaluo Nigerians kana njaluo ni mendete akamo na ni mendete akamo me atheu na ni mendete wona aume ainge nzaluo ni mendete akamo me atheu na kuthina akamo andoni na uyithukicia muno akainge anzaluo wona mendete aume mo muno nundu nimeona gwa wendo auno nzaluo kwa manana yakwite baby pa yako barabara yetu to Justina baby na imwezi mukwetu na magamoko yes you mazaluo ni mama niye kindu siri ni wendo akamba tweke yeye ibisha twende iveti sito kwenda kiveti tio tumanu na kwenda mweme utio tumanu na kwenda muno tio dhoku kwenda mundu waku muno kumutekea muno tio dhoku so I think there is this knowledge ya ukipenda mtu sana ukimwonyesha mapenzi sana ni kama unamtendekeza ni kama umekaliwa hakuna kukaliwa heri uonekane umekaliwa ukionyesha mume wako mapenzi ama mke wako mapenzi kwa sababu wae muonya no kuonwa yes ani kwateka point okay home wona leo mukwanesa niwa Jimmy sana wona leo musobe ondo vaile ko manzo no mondongi na aimoni akamba tuna muvudia lakini anengane tengelekania our brothers from the lakeside agasia ni matembea magwete moko na masitu asuma bibi maya makanyani mo Jimmy sanombe usivita wagwata Simoni ukona ngema mwitete thiangania inyangania Joel Wambua kaselika loya tatuiva mwe Elizabeth Okutu umusave itaka yumwime umpini wa simu yako angwitha wana mondo sina save twe yani yo bayundu wititwe chao mitwano itana no wise kana mundu umene wana saviete mundu mathukuma ake beb beb bestie lakini uyithi akibeti chake ndio ukisave twela yake sito Justina na kuya umemeu awo nundu nimekwitwa sukali metwa sukuma mekwitwa mabatani maku mwanasa as long as your wife is not working make sure your wife is working katika economy yao yu nundu ikitolambete nikubaye ekaini mutabia kamba maito ibinda yeti la weya kibeti kikekale musi kikoloka sembemba sijui chao keva nimeonda kabamu kaimithia na ukaiya kibeti bakube ukakeki ya biasala na choki keki ya biti nikana muketho na mbesa nundu mwa mai sisi aimwenuka inyo ndaye mwenuko na kuno umwa town ni maisha mwenuke musi so at this generation we are in at the moment everybody is supposed to work I will never encourage women not to work I'm talking in English for those who are not hearing maneno yake kamba hii kana ni batoneka akamanewe uya wa uthukuma na count ya masako ni tunathimiwe na wavinya ndeti na tuna inangilo na ino na kuyandu ketha ni batoneka akamanewe opportunity ya uthukuma akamba ume matwikie makatwa kibeti na kuki kathi uthukwani yaku ukethia wi watu isi nduzo sikuite mbesa ukathela kibeti chaku kiyeso kuminia mbesa na ibeti siwe pala mume we ketha we town kala na kibeti chaku pau uchene kikesa kuiwa nandu mabetete abeti manzia nundu bekindu kimundu tona kwasia hiyo kibeti chako nikikosete kuiwa niwezi kuya ume ma complain yake kibeti chako nikisawa kisawa wiba wiba wakitie ketha musala waku uyanite ona kuikala bandu mwikala nesa ona kaboke kala geto lakini ukekala na kibeti chako kanokenuka ukakia nesa weekend ukethia ni wanda meza mbele wa watezi kibeti kikaeka aidha kikalite kemisiete cheso kwa tango no mundu keimone nundu nikikalite kina wendi na indi kiyo kwata mundu ukine ila kiso koma na ne mwana ya butu ine zita neza umalu kondo ni ungeze nywete bangi ikikwata ngyo hai ngadi wilo kazoze kabeba kazoze twasi ati ikala na kyo chako bakubi ona ende amni ba unadhani katika ghetto bala tu utana ku afford
no usioke kalana cho ikalana kibeti chaku no kakithesya kiu nicho chaku akame kunza oyu katika economy yetu lambite vaile kwitha na mibango oyu ambio thesya kibeti chaku kikekala undu wendete ukakitabia pep nendete kibeti kili oyu nendete wilio ukethia yes twa kibeti gym na pe gym ya kitandani twa kibeti gym nesa kitandani kie kotinda akina asira zingine unaona wanawake ni kwa sababu hawakuliwi vizuri kwa mboma. Bwana alirelax, alioa na akarelax. The way you relax is the way women become bitter. And you find a woman is like inaitwa nini? Yani the lion. Wiki kwa rakiamba uyithi akibeti kikitoa kuya ukimaliza funika. Because there is no relationship. Bitterness. Bibi yako bitter. Never allow your wife to be bitter. Awega nesa wataka ndoka mthemba so aingememana withikiza no hoto nakoma ni ona mundu that na mundu uzutia ino kwa sewe ni mume kindu very important ubatiwe nyana tu watolwa kindu very important no kiu utona koma ni na mundu we aiye ni stress na inde atia ino wako sewe kiuno to abatiwe kichoka na aiye ni stress aya kakwesilia na aiya na akwata pimples na akwa na ambia kukula siyama ukule mapa haute ulungana na kwai na aume mawa vaya microphone tabia kibeti no waye kuya aume mawa kisonono mateti kiloto kwati muka kana mawa ono siono ikuwasie no yasi kana no wae mundu no wa kuya wandu makwatu ni kanza na kumax can find nina thukuma hospital ngona kuya aume mabingi kama uma ukethia maito na kuma na nini si andu nimesi undu ngwase ukethia ni wakwatu wenu wa kumanda kameba u pa microphone na kindu kusolve kindu chino kutebya mukau na mukathi hospitali na ni solvable ninone tando ingima yuka hospitali na makathinzwa theater makaumwe pedha na blockage sort of na ikaumwa ketha ni wona kana kakuono ikae yake na mathina mamwe katwa hospitali kake operation nikana kana kakwila kakatwana kaikethe na mathina kakatia wa ikibeti bau kikathi kwikate kindu meloni nikana kwikethe complain katika mutwana with the communication enough with the kibeti nikitona either open enough kuya mumenye babe niwe si andu ingi mayama kuweta ndukewe nwendienza waete wao but also remember toilet unaweza toa ugonjwa kitu yenye nataka kuambia mtu eriwaambie mtu mimi niko na kisonono akuchukia alia amalize mkae chini msolve hata akitaka kuleta kijiji yote alete kwa sababu kisonono unaweza iokota hata kwa toilet so ile mzuri nilisema ni communication. Tell your partner that I'm sick. That is why I'm not doing this thing. Na hiyo itakusaidia kusolve a lot of stress. Kama umwambie mimi niko na stress za job ili bibi yako akumassage pole pole and katazoza tu. Katazoza. Nimezao wazaji anasema kwa tunanova kweli. Nimezao massage anakiwa tatu mwambie uko na shida ya kama utapia masi mimi yuzi okau massage zinisionekana ekaini mutabia no ndo andu mata umaleanila mate friends matwanite na makatwika enemies ila we friend you are your husband kana friend of your wife ni without ona ku massage your partner ila wewe mweme unono etoka mose akiuke pyo ukainda mawasu ukamose ya mauta lama massage akekala ina mauta mama massage nomba nenu eka iko na massage ile okuniwoko ya saluni nyeke dhani mume ndimwetekela kathio kunwa massage ona ya chongo saluni nondo kuona na nondo mwenza nenda ndi mwanza ni noni ya kama mayenza mundu mwa ukiona enzo ukiona mundu ume athulumuko mundu ume aka nondo ni ambo masaji waneza akakomewe ba akagandwa mwanaume kwa kinyosi wanaume wamepotelea kwa kinyosi kwa sababu pale attention wanapewa full time wewe bibi attention upeani hata ya miguu tu kuganda kana masajo ili kwa nyumba ukiwa mwanamke amka mapema take care of your husband cook breakfast for your husband mwambie babe take something na be happy when you are talking to your husband niwe kama ukoli ewe breakfast okana chao Aokana kindu natokana tu akakiete atote kumuya breakfast. Wenda ku encourage mueme undakatwa mbesa kundu kungi. No last mom kwate nevu. Umukwate nesa kitandani. Umukwate nesa lakini wona ende ya muno. Uimu kuna nini ndata uimosa. Uimu ya babe.
babe nyendondo njika unenga ingi nendo kutawe kitumi cha ukuleo kune nundu no useo mundu akamanya ini cha uketumite ute umune ukamwea babe nene nethi ni onote utunenga leu ni onote ika aume ni mwiyo mwaso tata basi aikibeti ukakia nene soti yani kana kibeti kikamanya hii kuimbesa ndiye tiavisi nundu kuitao I'm the one to provide ninguthi chama ningetie mbesa nebi siana school fees because my man is not having money lakini you maitumo kamba menela usio mwingi ni wakethio ni pingi ula wina Yesu ni wendo na nundu twi wendoni pingi ti wendoni batiende yo kila mbithiandu kiwe you kila tukwete no wendo paikendu kithoku takwitha wina spouse na mundu usu mubita nau tangalile mukapita na tamata tu mase ni nonete mitwano andu mako ma kitandani kimwe kana siana sione meimwe but mayemwe kana ile bedroom sine itanda ile onokethia mweme ni wawaiye na ekaba wawaiye na ai moku kwatyo wao kaba mukathi hospitali mukamana kweli ni wawaiye okay ekatu wenda wonywe na muyikala na wenda na muyikala munenete nesa mweme uni ukukunoka foreplay uketa anokethia ti lazima kalikana ku kethwa ni wawaiye ketha kibeti chaku ni cha wawaiye maybe kina cancer kana kina cervical problem kibeti chaku kikekala kita ukukuna mnini no kikwikati no twasi akwonga ni kuseo niwe sibe kindu kithi trecho kamba masi anambana yue langu kuya wonge mweme uniambana yatu we yue utakuonga mweme unokuongwa we ongwa pio nundo aume kindu kila mata mutabia nimendete kuongwa wanaume wanapenda kunyonywa sana na hiyo ndio kitu ambacho kimeharibu ndoa nyingi juu kwa marriage umeingia bibi ameboeka hataki kukunyonya na kitu cha kwanza mwanaume oga toa hiyo sweat kwa hiyo kitu osha tena mwanaume nyoa hizo nywele kwa sababu hizo nywele zinafanyanga mwanamke akifika pale anasikia harufu mbaya kigamba unungete chao matavina wendo hizo mmeenda kuroto na wendo matavina wendo aume maitu please my babes maitu please enzea kama itu syindu hivi na kethe wani wendete kuongwa tapia kibeti chako wendete kuonga kwa aume matendete kuongwa kwanza menda ako kusimwe stima kwa aume menda ama iye kati maithi America maka simi wa stima ketha mueme wendete kusimi wa stima eko mwakanise stima nuno niweza wa mukosea ezimi wazima niki ilati katika ilati oyu akatenda kuiwa ni mundu twene na mundu twene akanite bikaba atewe Yesu amen niwe sikindu kino cha even mundu umesime yebo we yake ni asiai kuya ume analog aume analog menda stimo bogwe ate kana mundu ningewaambia waizi hii mubundesie kila kende ya nienda uo mane kwikindu kimwe masi wailelewa twaise tieleano na tunenanie ketha ndwendete stima we on asendo endete stima we on kuyaka medha na body shaming kuyaka me kitambi kinene na matenda kuonia mume kitambi kienda kaboeke aume jazina mume ni wao aume oyu ananya na kitambi wilombe kija mazoezi ni kijazina ingi alizo ndo na let me tell you there is something people need to know in marriage kethi wandu akana stima ukomete na mweme ambia akania ukamana mukawa ili hata mask and faida yake la bandu ukamana kana nini ya waiye kana hawa ukamana mukau kana no ku need cream kana no ku need massage cream kana no ena stretch mark kana na nzunzua kana na ndundua ku yani ese nenesi yewe ku ndundua sie bandu kana sie twambili you know kudu da una mundu wa yo gadani manganga na wa yina wona nzunzu itwa hospitali jazina ndunzu itwa hospitali wax itwa hospitali ikatilwe kwesyendo isovia wani wese kwandu mewa ipo maidhi ala ndakitali syendo hii alila syendo ndakitali ayite usioke we rada wax nesuma wa undu wona wax yothie yumwa nesuma wa na kethi wape kindu kana ni withitwe na tumakundu na kuni wese akani manyusa ndawa ukethia ndawa ni atuma
uikwata makundu kwe kama kwata period mata kwata ikundu muongo kana bau tio wisile kundu ya period maikwata ana nini baya ketha muka wakunu kwata akakundu ekambi yaza ni kibeti hiki wau kwanza ithie tuyona nindi titha tiba kubekuona na tami naona nindi titha ati endo tubiopita tiendo the Dubai hapo kwa hapo how sio tiendo the dips to dips waters you and mama nei kindu kiki teki yene sana chokwa mundu muka utia muka wakumbangani muka akuni unenga watchman ila wewe kama nenga watchman atina ze watchman tiendo tena ze watchman timundu lakini mundu muka wakuni uthese kilasi akanenga mundu niki nundu chambe ni wa mutia utamuminite bata ila wa mana we mundu umomina asindu imetoki ngai watumbiye moko thukumithia moko nesa aumeteima tu eda kaneda mundu wagu eta tene na utila bandu nziani tumia jao kwi artificial or you queen artificial machines mbaga na artificial we tuneno bo artificial nundu tukamba ukamba mama tenda artificial or you tuneno bo wai nengi ngai ni watumbiye moko no you kano wime ligela bauju wimi waku no utumio kibeti chako hiwa nesa no ukikio una wimi kika come through kanona sia na kika come through bora sia si disease ile mboa nduka kiumisia na kunde niwe thia wewa kiaiti kumbe ni kwa wo so kedo we mundume na wimi waku kedha ni wesi umina mituki na no wose okakeli kakoki kakakeli kakakazozo nesa mwa please akani makose yawa ila wona wakita mundu muka no yemo wimutila bayo no yema isosio kabu akanitumwele awa muno lakini muitwele awa ekai the selfish na kinduki ona kedhandu ina yani unene wa microphone kano nini wa microphone ti wo determine ya sex determination ya kuisana hii determine ya wanundu mundu wina kindu kinene kana kikubi kana kitheke kana kimbu nondo ukithu kumethia kwi aume masi muka wakwa munene na kuu anene na gazi muka munene niwe wina chambe niwe wina koka nini na utona either we mwene wina maybe we keka theke wezi kwa aume wanu lakini rithiani katheke pyu kanono kanini muzinyo menyo mwiti azizi kana chani cho kinene kwiko na tikwasya no thuku no maumbile ni maumbile by the way nenge kwa undu nombitwa manyuma kwa gwa umbitwa masi kila mundu tofauti masi wondu nena uchete view mwa masi unena ngewa hivi na nye by the way ne mutangie wewe sema sewe ta kipindi cha secular so masi muhimu sana na nundu ne mutangie ta pastor Justina a prophetess Justina pastor wa sex therapist tusioke bae becha weme ituna ziala mwina nini ati chikwenda kwa ngombiwo itikila wano kama microphone si kubwa ama microphone ni ndogo ama ni nyembamba kubali microphone yako vile iko anza kuangalia vile unaweza itumia mwanamke wako akaridhika kama mwanamke wako hajaridhika na microphone kuna ulimi fanya na ulimi fanya vizuri na ulimi lombosa ulimi lakini kama vidole zako ziko na makucha marefu kata makucha mwanaume please wekelea ile makucha pale ongoza makucha vizuri ili mwanamke wako aweze kumwaga ili muweze kuwa soba pamoja kama yani wewe ni mwanaume wa kumwaga haraka na hutaamka tena wewe yani ukienda imeenda unaweza kuwa young na maybe ulikula kaveve kakazoza ulikula mogoka hiyo kitu mambo ya bedroom yakaisha you know yani uliisha bedroom matters uliisha kabisa kama wewe ni bure kabisa pale kwa bedroom just understand yourself tell your woman I'm not in good in this let me work it out angalieni ni vile mtakuwa mnaridhishana na kama wewe mwanamke unajua vizuri wewe mwanamke ukizaa kaa vizuri wacha kuachia hii mali ya Yesu hewa wacha kuiachia hewa wacha kukaa hivi vibaya sana make sure you are staying very well do exercise of your vaginal exercise tulisema kuna vaginal exercise unapokojoa unaachilia makojoa unaishikilia unakojoa unashikilia unakojoa unashikilia na kiuni cho kituma vaginal wall either thick and when you have a vaginal wall when it is thick you are able to make sure your man can be able to enter there and be satisfied na wakati bwana ameingia pale ndani unaweza mshika ukamshika matokeo kigamba
Alikaba unzi ndi ukobethia ukobethia yani ukakikwati abunene na ukikwata ndu isoke kwata ketha maso maku wewe ndanza ukauma pa yani unula mundu mukauma pa na mubango uyuma ukethia nu yeta wa VC section kana yeta wa V exercise ila withia ni wakwata maso wile kia mauma uikwata ingi wile kia mauma uikwata ingi ona wili and then wake your muscles maku onotembete no with the uyuta ukalekea by the way kindu tu ando ingi mayese when your vaginal wall is weak when a man enters there you will swim atakuwa shakaola ataswim ando matendeto weta. Yes. Na watu hawapendi sana kuongelelea ukweli ambao uliopo. Na ukizaa tafadhali kaa vizuri, weka miguu pamoja. Wacha kuwa ule mwanamke wa kurukaruka, nilizaa jana. Na unatuonyesha venye you are energetic, you are dancing, you are all over. Praise God. Hii kitu inapaswa kutunzwa. Weka miguu pamoja. Ya mau bamwe ukethia tungiania mau undu twobae gwika na withie gwi yacio kanthini tungiania mau ni kana ndukalikwenzeve na also ila mweka nini na muka waku please aume ala mweka na ana kibeti chaku mwekunaka dog style na yewa yake kibeti tunzeve chali kanzeve yuambi yako iwa kiyamba uyambi asa kibeti chaku echi ni kikati kana uyambi yokitia kitio yase ni kithuku bau na kunua bathuki sena kukitia nzeve akani malika wane nzeve nundu ilo mwika foreplay mundu mukani wa ilo make sure ndo mutando kani ukethia ni wali kwa nzeve kana ndo mutia na ukethia nzeve yali ka mundu muka ni withia no kwiwa impact iswila mukwikati ni withia no kwiwa nzeve ni ndiku so aume subia ya kamendo ila mweka dog style ila mukweka mende kifo ya mende kana mukweka sisa style ndokatie kebeti kiatha metike muno withie ni chali kwani chao ni nzebe no yansi amuka wa kuno suba sia mukomete kibeti chao kisuba sia hakuna kunyamba hapo ni hewa iliingia so na inaingia akikupatia so in case ulikuwa unapiga foreplay na mtu wako akaingiwa na hewa hiyo si kunyamba hiyo ni hewa iliingia na hiyo ni kitu ya kawaida na watu wanapaswa kuvumiliana na kuelewana na kuna wanaume wana tabia mbaya wanaongeleleanga wanawake vibaya wewe ndio ulitoa mtu virginity na saa hii unamuongelelea venye undu we mutau utonone na mutau wene hata na we mwene nuo wenzite ubitilite siana siako bau so niona andu maikule we wa gospel uno unene sindu taisu ndio nena nonsense ni banu ndwa marriage we are here to build marriage we are here in a program of marriage in Athiani FM where we speak about misingi ya dhayo zile vitu aziongelelewi sana za kujenga ndoa na kitu yenye na kindu kila ndo no weta muno ukamba ni madharau au memaitu maekane ya madharau nundu nina kunengie koni dharau nundu kindu kiumanisho ndo chailiela na unenga aiwe kilio no kwitha nina ndiye hospitali ngagisobi nenge kiuse we matukune yes no kwitha yani ni kitu niende nikita VC action kika sio kokethia ni cha tungi kienesa cha tuika virgin hata we Yesu kwa uwe kayoti ndamu mangite aka kethani wanengwe ni mundu muka with the white power ai baba ikendo baiwe mundu meonge ba uasi hapa iwe ongea etayutia wete lawa eti azanda tuni na kwa Athiani aba mwende na kila ngita misingi ya dhayo. Thank you sana kwa watu Athiani aba mwe msakama sasa wakati tena guys keep up the good job imegisa nesa bio olongi ni Mary Emmanuel agasi live ngalose utawala shabiki wa bazenga ni kwa tine kwa tilika kale bigitune ati kunyonya ni twizini muendete na bewange mataendete jesina be discussion emwe ya bando yo na mwaze wende tikela kongo ningi kotela mundu uziwe galietele ziologa mwakila mutile si wende tikela kintu kitu au menge mokamba ni male akongwa masia nundu wako thate kibeti ni ukuma kwa kweli bizana tika tese magari wezu wala kwetele ekaini mutabya kedando aongwa ya kibeti kikuonge kabo kitry out
nayo moyonga no mailo manati nuto naonga kibeti kikewa moyoki kauga ambu na mwina siana nomba ila mwina siana sisia imukola noise ya bedroom ukethia siana sia kuina mbio kwato ninangilika sie nini kuya ndumeka la nomba nini ukethia pala makomete siana no siene no sie kwewa peke nungwenda kuya ndu onakaboke kala nomba ya mabati separated rooms ukethia kana kaikama nakana imweka nau peke nukithoku kana onakeka nini nika register in mind kana nikoni oye wakana we muthei kuya kameki yangu ona kana keoba kana ukeki ya kibeti chaku kana keoba muikambilo komania siana siene pe mundu me uni live ayasia I you know, as our daughters and our sons, we put them there. They are in our room. We cannot allow them to sleep in their room. And that person ena nomba ya 5 bedroom. But you see ana asie iye bedroom ba. Obo kana kake mutheno mwa ikuna kibeti muti kana kaumie kitandani kasembete nundu kibeti chaitie kasemba kaumie thebu ulu kamya baba unaumiza mama unataka kupiga mama kwa nini na these are people I know and my friends and you know we talk so kindu kila ndo no kuya nati nikana kana kaikai soma nakana be moyongi wewe kanundu tienda sena situ ibukatene please umyasiana mesiliani asukwa ila mu kwenda kazoze muno ila mu kwenda mu aipringem enda hii lodging enda mu kombo ebandu musio kamoze zwakateneka jaba uba bongo mo bebini nyendi tikila agi skeda sana dole to yemwe masiko yozi nisio ka okunena kweli adikuonga aya mbona waje tolo kweli nono mutongana na rawo to abo ndo yato nene yelo amaundo mawendo ala mutataba wa move makuisuai kwani twenene yake mutwana ni chao kila kitu mawe to moyo egoti okwiki azazio nzo akomete na mengala anegita niwe siba ikindu kithoku takuwa na mundu aboekete kitandani akomete aiwa mina kunika sexy sorry kindu kikira ile kwitha kiende muboekete ketha mundu mukandoketi umano nake mbos kana maragwe ya mundu mukaya ile tha yoketi okethia no mie na yoketi ona ezimbie tio niwise ni jimba ni wanani ze uyane ondo mundu umeukasia no gwakamokasia iloko na mundu muka waku ndokitie aume mama sia akamoti metha dry 24 hours nundu wisa kibeti chaku tutachomba ni yani ukiza hata mundani kwa kulikao ainota wao hiyo kibeti tu nundu wakio uye ulikao utachomba niti akili ona mundu tio kwa tangao mundu kethia no amubindwa na heshima asante pindua mtu na heshima jameni wacha kupindua mtu kama watu niga na wile ni weather ready watu waache kupinduliwa kama gunia tafadhali lolote niga na wile kama ina nyorosha mtu fidishe hii kazi ndabisema shabiki ukweli uneno pio mboso itokito ikindo musio kama sisi tunakuona yasia kunguli kuangala Steve muhakiki akaza tilo la live from Mombasa olongini munduita wa John wa Kavalo yasia atumatukwa ikusobwa iwithin ni se obagwa by the way ni se obagwa nondo masibe kinongwendo sungia in case ni wasia iye na wakwata ni waweta wa fistula fistula wawela wewa mundu muka amino sia na akani masia ya amusi na maisi okeania kindu kinga ya chumbio na ngombe isi anoko na yasi okeania akani masi okeania kindu chukika sioka pio within 2 weeks wailo na kulikabuke thia pesa na ndina amwe amwali iveti itembo but on a 3 weeks with the akibeti ni kipo pio ketha chase ye normal ona chase ye na operation with the akibeti tu ni kipo so kindu kila ndo na kwa sanati ila wona kibeti chako chasia na nikina ikiotumika ona nikiendie cha tumwa hospitali na cha pinguka na kieteka mbika kia pinguka mbika nzia ya maina imeiteka bayo ndo weka lana chokita utumwa siendo ini se obagwa it's medically nini vitu hospitali ngithukuma na ngona ndo mena fistula na maka hospitali na maka dhonde kwa kana maka seubwa maka tumwa na maka seubwa medically maka newa ndawa ikasio cha kindu chunesa kikambio tumika kuya ndo na umundi ona mesi wa aume mesi obaunza kana makwatwa no uteme bandu utatumika so no ithia kamwe matemuka bandu matatumika ni wangu atia yani we haiti wa wiliu o pala balikilo teme witi wa wiliu so no lazima mundu akathiku seobwe o you technology ni seobito kethia no the hospitali onote mutemuku muno yani wenda kafeve kazoze kendo kauka kasi okonesa kedha nuku watakatia katie
teone ka utakalelu wall stand elu uwe watoto mero muno mundu tio tumi wana mume muno oneka kunza tio tumi wana mume muno kethia mundu onu ite muno Rosco Zanda Benadi kanzi agaze watching live from Further Estate Mbakasi Olongini shabiki tuiteta Winvina moya atude na mugwa tenesani konga likosema matuma mwetu Athiani mudhwani village ngale sio kama monono imweni vatanake lakini motilikanga mono release live yetu ya Facebook ya Athiani kuna shida gani hebu angalia tuone iko na shida gani Olongini shabiki wita wa Faith mwendaka si keep up the good job aigisa mune kisa baba ona ku 2020 bigwa aye nikise ubawa oundu wona mundu aithi hospitali akaumwa kitambi mauta na kongelwa mauta ips ketha kwi mundu muko kwenda osegwa oyimandu andu ni technology na ndi kwi andu mai makasebwe nona andu ingi akamba meweni ni seobigwe mayigwa wo muno ekaini mutabe kindu chambe oyuti katika new world na katika ulimwengu tofauti otondu mwe TikTok pata na TikTok tene oundu mwe YouTube kutana YouTube oyuni ona Athiani me Facebook live mbaina Facebook live newa masela na imunini ba radio ni ndiye sekana kwe kuisia live tio